inner line permit Toubana Leibak Ngakpa ke Chingbra. This is one cow graba Lenung the lake graba. Koige Ironung the lake graba, Ningsing Bada Nungai graba, Todok Mamma Mama Siri Amitsan and Ningsanga. Koi Naga Koki Sinauxing conflict, Maite Pangan Anige conflict, Adoga Koki Paiti conflict na Chingbra. Stays the Mona Putoga. Sing pulling the lantern of Hon Bagi. Yamna Leibak leader Mana, Union Home Minister Mana, Karamba Wangang, public meeting the Maru in election campaign, the Sinagadage, Hibis, Channel on Chad, Dharma Bisar, Punamag, Lanthoga, Manipura, Iran, Saganabagi, Wakalon, Samgat Padana to Wakal Mayam, Piramba. Haribat Hodok Sing say, Congress Kimatamda, Toki Bani, Hydana, Congress the Maral. Laknava sin by Habitai, Doom, Dokon condemned to but if you ask Conchadamani, Manipur Yuzi Congress came at the talking of Ponamata, Solutionama La Chatki. BJP came at the talking of Ponamak solutions, BJP government to talk with another solution like Tamako. As for example, 18 June Kangari was say BJP government kindergarten the solution laki. BJP government in Manung Galing at the day 18 June said to Maktoe, they PR lacre, Sarkar no Bomalacre, Congress and lit over SPF secular progressive fund lock, front lock, Levas in the was it BJP 2017. 22 की absolute majority प्रजाना पीदर लाखों में कंधु देती लेबाक से लांग रहे हंदर की लांग उसी दे भारत की मनुंग अमसु मणिपुर मनुंग दले रिबा कांगलोक मसेंग के मनुंग दा ngayak nungai na da badu thok badu natre ha manipur thugai bada interest leiba atopa state bharat ki mung da leiba state like mizoram bhauna manipur ki against ta praja ki mayok ta wang nanak pa Myanmar of big Hauropa, Clyde Pivasing and Lucingba, Safumana, Manung the citizen single attacked over the Ngakpangam Drava, Sakar Magi Saklon, as a partition of Puri. When you put a one talk trip, the Kohais. Hadana Sri Amitsagi statement singer said, Koi Kumna condemned away. Oh, Sri Amitsana Ngang say, Oi the Bangang is a quick Praman, Pibiab. When Ama Anitan comes again. I think it's our mana cannot say inner line permit big here. Inner line permit see Karma Makalgi inner line. Okay, inner line permit see Congress Matam support or me was it true a power inner line permit okay enforce the holding see inner line permit website something. It is the me care permit low here. Me kaya permit to hing na thamni. Me kaya permit apply to home to talk again. Report on the latest. Akoigi Imphal area da dukan phami ba atopa state gila persing. Inner line permit lower ga thatara kun low the sun phame. Maramarata check to bulai. Or trace to budding them. Check to trace to one to kai niko. Inner line permit lady by Missy. Mid na udaba Baragi area the lady test of one day, test on the mechanism yauge. Ilan permit also effectively can you say a quick Sangiba mitop singo. Matamsana Magi XYZ Kobunupama Tarika Sutta inner line permit Hataruki Logi, which is renewed over the Magi mobile the message piva, Mabu trace or Pava, Nadramu permit Lahum mechanism of the yauge. Equate who found the inner line permit, supina sana say, How's you found the Masinka inner line permit low, I did Mitoka Manipura later. Kayana inner line permit to give period Kimanunda, Magi validity Manunda talk again, not a liner renew no Kayana to we know, Haragdi, liner renew to Wusidi, walk permit kumba, the Piriba, regular permit, special category, temporary permit, labor permit Kahibsi. Masig Manunda me can a lady Banoite. Website to the inner line permit website. I'm the outer net. This is a completely bluff neighbor. Revenue collection to learn permit late hung the Hibunam. Adana Masi Punamaxe. Why Katan Highway are effective planning of Changi Herba. Inner line permit Yampai. Supui was a inner line permit effectively implement the woman there.
Number 2 da koi ge party ki candidate ta tukre gang ye part amane na si Amit Shah na hai ada tukre gang hai bisi machet tahana ba Bharat ki gang amagi khutpu da siri bimol su lei hai ni ma hai tukre gang ye amane central government ge mayok ta central government tawri ba aran ba do hai bisi tukre gang da loi thamjal le ba moi koi regional voice lei ba BJP की core defect में हम पुथोक ngang mangamba मोगी ministerial circle दा लेने बा mindset पुथोक mangamba मोगी political mandate अखोई ने फजना criticize तो उम पुन मक्से tukre gang है भारत थुगाई ना बहुत नहीं हुजिते मणिपुर attack तो रिप्से tukre gang दे हेनबा मपान के लेबा की खुलाई पाए बस ने attack तो रगा हुई मी में हम थुगाई बा demography थुगाई ना होना रिबा even कनो मिजोरम की chief minister ना मणिपुर की Jomi Kukita area Kai, Atopa independent state, I'm a same no one of Dimbo Higrado, Laldomana, Karitole gave home ministers. Kanabuno to create gang, I would say. BJP, my of pro Congress, not a pro opposition party busy to create gang, Kahadona, Sigumba statements in a say responsible idea, and I quite a thumbing bunny. Border fencing of Glage. Border fencing से मुझे अमिसाना हाई के बदले से ना one of the largest कोई के जुमला है बताए से अमित शाह की वापन दा माना 15 लाख कोई की ब्लैक मनी फागल लगे मी खुदी मकते पी नहीं है वो की तो मधु की मौफम दा हंग बता मैं हम वायरल हुए थे दुनिया से इसा की मोबाइल हम जाऊँगा वनी कोई इलेक्शन से दी implement तो बा याद बा वाच कुआई तो है तो इलेक्शन जुमला नहीं मसाना है में this is another जुमला like कोई के border fencing से Sri Narendra Modi na Manipur amasung North East ki interest implement tau ki na hai. Se 2012-13 ke Ministry of Home Affairs ki magi progress report ne annual report ne. See press 34 da management of Indo-Myanmar border ke para number koi 3.36 ta ke para number 3.9 howa koi Manipur sigi area yaw ki the border fencing matang da 2012 तक 13 भागी मनुंग दा करी थबुक तौगी के दु यावे अदे मनुंग दा एकोई के 3.37 पेरा के मनुंग दा हमते एमवीओ को अखोई के असम राइफल से सि मयाम अब अखोई के मोय फजन एक्सप्रेसली मतम दु दा अखोई ना कनो दे गवर्नमेंट की एरिया दे लोइना खंगे बा असम राइफल की ड्यूटी से असम राइफल डिप्लॉय तवी काउंटर इंसर्जेंसी की सीमा है अदुगी मखा द बॉर्डर फेंसिंग बिटवीन बीपी बॉर्डर पोस्ट नंबर 7981 इन मोरे सिने ख्वाइदि की मरु होइबसे 3.38 पारा के मनुंग द इंडिया एंड म्यांमार शेयर एन अनफेंस्ड बॉर्डर ऑफ 1643 अदुगा अरुणाचल के दुदु लही है मरक सिदा फ्री movement regime 16 kilometer across the border lay have haire aduga insurgent groups Indian origin insurgent groups singna akhoi chathok chasin tawbuse thingnabgi damakta government na kari tawrage da makha taba pera da border pillar number 79 to 81 da India Myanmar border approximately 10 kilometers hai it is the can say 10 kilometers se border fencing tawnaba approval of 30.96 crore sanction dawe aduni 100 kilometer tara loiris 10 kilometer ki 30.96 ki crore ki sanction tawga fencing work se hore hena moi 12 13 da hai ai samaksu matam du da hujiki border fencing lam henjali henjande tawda akoi 2013 da delegation of honorable minister matam dugi Sri Okam Mibo bina luching dana all political party chale adasu si haire ebo moina adui makhada Makhatana border fencing to the border fencing the union की list है अब थबक नहीं ना state government दा 5.36 हाई बताए लाख कनो से करोड़ गुम से मणिपुर गवर्नमेंट जो compensation pyramid India government between 2012 and the 13 अदुगा zero line survey लोया में reconnaissance survey trace cut सेम में border fencing तो यान वो 10 kilometers ही सीने बा another अमना कोई अंदर की deaf talk ता हानगे असम राइफल्स की कनोसिना डायरेक्टर जनरल ओरंबा अमना सुमाइने यावबने बॉर्डर फेंसिंग की डीपीआर से अक्रॉस 1643 किलोमीटर की डीपीआर से मतमदुगी डिफेंस ना आर्मी ना ऑलरेडी असम राइफल्स ना डीपीआर साधना खाग्रम
ꯃꯁꯤ BJP ꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯖꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯁꯤꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟद्र ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯅꯔꯦꯟद्र ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯎꯍꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯗ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤटिकल पार्टी प्रेसरदगी कनोना मतमदुगी चीफ मिनिस्टर लुसिंगगा चटपसे अदुदा बॉर्डर फेंसिंग लेपने लेपगा सर्वे अमुक नौना तौनबा इवन कमीशन लिंगना भव मयाम कंटेस्ट तौगी बदा अदुने अखोइना थमजनी मसे मसे हिस्ट्री द याव लेबो पोट गातने अदुने आइना हानसु अमुक हुजिक ममांगी हौबदा हाइजग्रे नसिगी पॉइंट माना हानगी हौगिबा क्राइम मयाम अम पुथोक्तना हाइबा अदुगा मदु एलिगेशंस मयाम कांग्रेस ता तौदो मदु युफम यावदबने माना हाइजनबदो जे अखोइना इशू नि इनर लाइन परमिटी सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इफेक्टिव होइदे मोइनसु गाइडलाइन दे यावदे दिस द ऑर्डर दो अखोइ इनर लाइन परमिट के थोइबसिन इट इज अ फंक्शनल मागी रूल्स प्रजाने एक्सेस तौनबगा इंफॉर्मेशन फजन पीनबा याव यावदे कोइ दे इबने सिदे मुन्नम दे यंगबि फॉर्म दे एनी फॉर्म दे डीडीपी ऑपरेट तो होइबा हमना अदुम हापचन बे आय अदो सरकार से दुंग आतनी अदो ओरिगसु अखोइना इनर लाइन परमिट से इफेक्टिवली रन तौरिब्राना इंडिविजुअल अमना येंबे आबगी एक्सेस टू यावगे मोइदे जो रिपोर्टिंग तुंगाइना लैतेना अखोइना लवे अखोइना क्लेम तौरिबने पोजिना सरकार संदो कदमने ए अखोइ हेना तौइ अदो पब्लिक इंटरेस्ट इना इन्फिल्ट्रेशन के अमने बा इंटरनेट इन्फिल्ट्रेशन मरमदे अखोइगी लम रिसोर्सेस जाम पिकपनिना अदना पुनमक सी येंगागा सी अखोइजम बेमोलदा अखोइना टुकरे गैंग हाइबा मसी इकाइनिगाइनि अदुगा बॉर्डर फेंसिंग से श्री नरेंद्र मोदी ना हौदोकपनिगा हाइबसी मसी ओपन लाइन फोम फोम बिनम बाहेब तारे रिकॉर्ड से बेस तौरगा अदुगा क्राइम मयाम अमुक हन्ना कावग्रबा इरोनुंग चंद्रबा क्राइम मयाम पुथोक्तना कांग्रेस ताइनानो होनबा श्री अमित शाह की इकाइनिगाइनि पुनमक्सी येंगागा मागी जर्नी से मणिपुर की प्रजा सिंगना इमाइबेन सिंग यूथ सिंगना पाकुम पीग्रे मणिपुर की क्राइसिस ता अकंगम मतम तरांगानी तरानी मंगदा लाखनी लाखोंबा माना लाक्त्रगा अइना लाखिदबदो सीसी थोकपदगी लाक्तबनी हाइबा ngamdraga कांग्रेस ताइनर मचकिबसे मा ख्वाइदगी पार्टी अमसुंग मागे सरकार सिदा इकाइबा नंबर नुमित अमनी हैना कोई कांग्रेस पार्टी थमजरे